ikutan dong, Pak, ikutan dong. Apa Bang? Bang, oh, S20 Bang. Halo. Oh, nanti jual sate. Sate ya. Nah, apa aja sate apa aja? Satenya ada sate kikil, sate ucuk. Apa sate apa? Sate kikil. Kikil ya? Kikil ya. Jadi Sate kikil, sate rawon, sate kudus sama kulit. Kulitnya bukan kulit gelang nih. kulit ini ya, kulit Pak Mantri ya. Kulit sunat ya. Iya, itu kulit gelang kan. Mas tadi ngambil duit ya? Jauh deh. Bener. Ini mah Rido, ini mah